Aleksandar se 1900. godine, dok je bio u posjeti svojoj majci u Bijaricu, zaljubio u Dragu Mašin, jednu od dvorskih dama. Izgleda da je kraljica Natalija sama gurnula sina u zagrlje Drage Mašin. Našla mu je novu učiteljicu ljubavi, koju je on poveo u Beograd. U Beogradu je učiteljica ljubavi mladog kralja poželjela da bude kraljica. Draga je bila razvedena od jednog srpskog oficira, a bila je i dosta starija od kralja, pa su se ženidbi sa takvom osobom oštro usprotivili Aleksandrovi roditelji, ministri i prijatelji. Opšti otpor samo je učvrstio Aleksandrovu odluku da se sa njom oženi. Sumnjalo se i u to da Draga ne može imati dece, što je dinastiji Obrenovića bilo neophodno.